clear tu te chi bayule tu sakna nena kan channel in lo clear thina wangin in chunga kan lo me chaina huang tau zia hi chu soi tum lo ma ela soya ngai ve zel thowa hetia aron huang tau chhota em mai hi norle ta ngai aniang mak ve deuh mai chu asia ram te po hian tun kum ni thum chung lekin chaina huang tau lutuk tur norlet nan ral thuam tam takan ron nei zut mai he lo ni covid-19 na wangin Europe te covid-19 na wangin Europe Middle East America le khovel mun ranga hian defense lama sum an sen hi atlan niam deuh thup veka heti lai hian asia lama chuan pandemic in defense spending hi atin niam mang ho lo mai tharuk chung lekin asian lam hian defense lama sum an man chu abel cha zoka hei hi achan bernia lang chu chaina ral lian laka lo in ral rin angai wanga ni ber mai ome kumzabi somni pakhatna alo her chu meu hi chuan turam ma hi an a du to bik lawani ber hi lali swalo kal hun tu manan threlova in rin renga tul ringot ang mai hian engtik lai po chethut thei tura in ring sa renga om chu ram zong policy alo ni ta ni hi hei hi in do pui pani na Japan policy kha ania anan chet thut kha chuan tu manan ti thei der lo mai ni kha ole tun tuma hian asia lama defense budget chi sang le ral thuam anin chek mukdan tlema zong in bi thuak teng u Japan hian dollar billion somni le pathum man zet seng turin jet fighter F-35 zale panga lai mai US sarkar tangin a order tarup maya aron khenfel chuan anei to satenen F-35 hi za somli le panga lai maya koldon ti nania USA ti lova F-35 nei tamber ani mel don ani hi heti lai hian Taiwan lam chuan F-16 siam thar ber tur block 70 le 72 unit somruk le paruk lai mai billion riat zet sen na tur US Lockheed Martin atangin alo order ve me boka China hi an ring hlel deuh nge moni don ni man mo tak main US a siam tan me kanito ani ome US siam vek M1A2 T Abrams tengzale pariat zet leinan billion 1.3 US dollar athe chuak to boka heng hi sang ni som ni patni atanga man thei tura ruwa man ani a heng lo tlema te naw deuh tam tok tak artillery le munition lam chi alei nul to bokani South Korea lam ve thung o anni po hian mai hi a hun to lo ti in billion thum le point pathum panga sengin F-35 unit som ni zet leyan tum ve mek boka mandeva alo order to satenen chuan F-35 hi somli le panga lai akol ve do nani tin Krypton surveillance aircraft upgrade nan millions ani le somnga aseng don boka F-16 Block 32 akol saho IFF system thar thak nan millions za som kwa pali lai amang don boka IFF anti mai hi identification of friends and foe ti ani a van sanga relay ta chaka an thlo lai po jet fighter dang F-16 vek lo khalta se an melma ani le ni lo rang takalo riat na turani eti chon Singapore lam hi han clear le ila anni po hi an mai don lowa anga ral rin thuwa anti venge ni don ni dollar billion 2.75 lai mai sengin jet fighter F-35 som pani lai le yan tum ve ta bokani hi ti chuan kan ram India hi han clear non le ila kan ram ral thuam chungchang hi chu kan riat ang kan soi zel thina kan renewal to tura ngai photila India in Rafale leinan billion riat zet baka Apache attack helicopter paruk label nan million zakwa somthum aseng dona tin MH-60 submarine hunter helicopter unit som ni pali leinan billion ni le tlem aseng bokanga hei chau hi ni lovin Chinook heavy lift helicopter leinan billion khat le tlem aseng boka heng kanan soitak zong te hi in rem na siam fel vek to ten ni hloma
apache somni pani leinan phei chuan suma the chuak fel der to ani ome India hian Russian thona aleina sa hle maya Russian S400 leinan ngot hian billion 5.43 lai a seng to ani Russia ral thuam lei nember polan hial mai ome tun kum nga chunga Russia ral thuam lei tam ber pani na ni in an soi hial maya tin khovel pumaral thuam lam chi leile hral na sum chevel zong zinga 9.2% hi India sum se na ni antia sang ni som pakua sang ni som ni chunga India sarkarin defense budget ada hi billion somruk pani thel ani ole kan soivek seng lovanga nakin lama kan thian pa events call ring hi kan lo zot lenga Middle East lamin eng ang takin nge ral thuaman naya anin san mar ti lampo ronti chuale thuai kan tum don nia heng kanan soi du atanga thil lo lang chiang ta chu asia khomol puiram te hian COVID-19 buaina an tur ve tho na chungin ral thuam nei tul ti na lama an ril ru an seng ta thut ti hinia hi achan ni thei ta ber chu chaina ral lian a ompal thuta an lo dan thei na tur ani ber mai ome heti lai hian Europe lama chuan Russia hian ral thuamalal rhot tum ni om takin asiam tluk reng maya aram economics hi ral thuam siam na ni om takani hetianga nia wang hian NATO member ram tam tak hian US le France atangin ral thuam an leina save hle bok nia riatani heti lai hian American Steel Jet F-22 Raptor hi USSR hunlaya European Russia an melma ang hunlaya Asia mani awangin China le Pacifica aman tlak tak lovang ti in Chinese expat te chuan an lo soi ve thunga J20 Steel Jet an chief designer Yang Wei chuan US F-22 hi China machon turin Pacific che vela rontir ta se F4 Phantom in Vietnam War hunlaya atong angkha atong thowang atiani masi expat dang te chuan F-22 Raptor a 5th generation ani a steel super maneuverable jet ani boka F4 angkha aton an ring lova J20 ho hi China expat in a chuang hleni F-22 hian combat range mel zanga lai mayani lain J20 hian combat range sa mel zasari lai mayani ni in South China Morning Post chuan atar langani chutiang alo ni tak sia chuanin J20 le F-22 te hi eng ange an ni chia eng hinge chung nung zo kang le ti hi ril ruwa lo ngai to ve mai ula ti hian han compare chin tai la tho om mange khoi hinge chung nung zo kang ti kha thlir tu ten rin thu talinemo in lo suang to chun jom ve don ne o an speed chak lam hi han soila J20 hi darkar khata kilometer sang ni zariat som pasari achak te ani a chuti line F-22 hi chu darkar khata kilometer sang ni zali som li le pariat ani a speed zong soi chuanin J20 hi F-22 ain a speed ala chak fe ti nani a combat range lam hi en ve thung ta ila combat range hi kilometer sang rukatangin chuta ila combat range hi J20 a chuanin kilometer sang ni ania F-22 hi kilometer sang thumatanga chutin kilometer zariat le somnga combat range anei ve thungani ti chuanan service ceiling hi en le ta ila J20 hianin mel sing ni lai mai aneya F-22 hian sing khat sang kwa zariat anei ve thungani tin capacity lam hi en le ta ila an capacity a he chuan J20 hi 6 rocket tiani a PL-15 PL-21 with range kilometer 300 to 500 tiani chuan F-22 a ve thung hi chuan 8 rockets tiani ve re thunga capacity a chuan F-22 hi tlemina chung nung le het anga Meteor or AIM 120 AMRAM anti hini a kilometer za atanga za somruk velani ole thlir tu zong te du sakna ne na kan channel in lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye